Syak berngem penyap sendon orang apkol jong Al Nassr katau bento hadin baula baklah haka jinekai persyak Al Hilal haka Saudi Pro League haka batang haki sekon syaban kutno artat ke jinekai haka bak Al Nassr klatam da shikol yak Al Hilal hendrei lingba ke jing baklano jong orang apkol jong Al Nassr haka bak jinekai klakutno haka ba yakai hadu bak Al Nassr klad duno ban kore ke trofi hakane ke jilekai ke baldep ke badang apenta sa ke jilekai ke bansawan persya ke damak ladakan job ladekan yakaj persya ke damak kumta ke Al Nassr kan sedeno kaladu haka Saudi Pro League menta ke ayom ke badairu ke trofi ke ban ningkong nak menta jong Ronaldo ubento uday orang apkol nakari Brasil ubailekah ke klub Al Nassr haka ba menta ka kerteng jong u kala second tubru haka preliminary release jong ka Brazil na kamta ka World Cup arajar apunri Henry bas ngusi na kamta jong bento kadai hadin gijing baklah ka jilekai brade Persya yak Al Hilal katan na kamta ka Al Nassr haka ba menta ka bas ngusi na kamta jong bento kadai bawla sya berngem ban wat hagi fans jong ka Al Nassr daka jing angnut ban jokur trofi haka Saudi Pro League hendrei pose haka jing lekai ke pradep kala plopno na jing bakla jong une orang apkol bat ke jing berngem mentayo bento kadai balada utang sub bakla haka na jing lekai mentak tayo ka kat hendru terik haka por katwe sipawa kata haka jing lekai ke final ka Asian Champion League 2 namar ladak Al Nassr kan laban penlim hingga gamba Osaka hakan ke final Asian Champion League 2 kan sayukur kawai ke trofi bar ladakan laban penlim ya ke damak kumta kan sakur saka trofi haka Saudi Pro League kumta arteli ke jinekai ki badang sa jok Al Nassr menta ladakan jobor arteli kan sayukur sendon arteli ke trofi kumta ke jing berngem jong fans Al Nassr ya bento kadai balada tang subah klub yang hagade ke jing nikai ke banwan haka final ke Asian Champion League 2 kabala pins ngosi sisya ya ki rangelekai football lada kaja hakane ke rukom namar hamadan haka jing nikai omla banbiang bat ompoi perkat bahak nogapor bakum kata ke jing baklah kanwan hadu bahadin belakudno kane ke jinekai hakamit kat artarik na kaling jong bento orang apkol jong Al Nassr ulah kularu hakmar jong Ronaldo da ka ba pentikna pa menta kayom kin sayo kurbet ya kini ki artali trofi kumta klamiru katto kane ke jing berngem nagi fans Al Nassr wat ban sim ya ke jing im jong ni orang apkol kumta hakane ke sing sejanru ngin sayo iya ke Al Nassr haka jinekai ka final Asian Champion League 2 Persya ka gamba Osaka bat kermen hangne bak Al Nassr kan sa ikur ya ka trofi ladakan la ban penlim ya ka gamba Osaka kabadai ka tim na Japan gumta kini ki artali ki trofi kidai ki jingkermen ya ka Al Nassr menta kayom ditung sepechwa haka ni ka sesejan haka final ke Asian Champion League 2 kublai sibut